Mimi sampun pedampia semeton makesami sampun pada ngajeng. Inggih yening sampun sane mangkin titiang jagi mesatwa senang mirengang anak mesatwa. Inggih yening senang pirengang satuan titiangi memulda ibelok. Om Swastiastu. Aduh, kuni ketuturan satu anak muani animadan ibelok. Ibelok tusing kuni demen melajah. Keginani tua melali teken medar dogen. Ibelok ngoyong kuni jumah ni ngajak memeni. Sedok dino anu ibelok kau kini kuni teken memeni. Belak, belak. Cai suba kelih, suba pantas cai ngelah kurenan. Dong alihan cai pancai ni kurenan. Abang ada ajak memedini megarapan manipuan. Gitu kuni munyin memeni lantas mesaut kuni ibelok. Name ben maninya ni tangale kurenan me. Gitu kuni pesaut ni ibelok. Buen mani ni ibelok melali kuni ia kedua desa. Dimulih ni ia kuni ngentasin setra linggah pesan. Ditu kuni ibelok nepukin ada kuni bangke anak lu. Ani jegek tan kadi-kadi. Alis ni nyerarit. Kulit ni kuning gading. Tur awak ni langsing lanjat. Ditu kuni lantas ibelok makin anak kilo entu dul memunyi. Lo, nyak lo mekuranan ngajak beli lo. Nyak lo. Gitu kuni munyi ni ibelok. Nanging anak kilo entu sing kuni nyak mesaut. Buin kejap ni, buin kuni ibelok metakon. Lo. Hei, lo elak ne. Ida belo elak jak beli. Gitu kuni munyi ni ibelok. Nanging anak kilo entu sing kuni masih mesaut. Dikenah ni, kini kuni ibelok ngerengkang. Yan kene iriban ilo elak ijak iraga. Sujatine iya demen ngajak iraga. Gitu kuni ibelok makangna. Paling mula jadi kal sangkol iya ajak mule kal kagandong jani. Gitu kuni pekenane ibelok. Lantas anak kilo entu gandong tur abana mulih ni. Tekat kuni cuma jani jumah ni. Bangken anak kilo entu pejang kuni di metene. Ngencolang kuni ibelok ngalih memene. Me, ijang subuman kuronan me. Ne, kuronan jangi jogek sajan. Do me, ditu pejangi-jangi di metene.
Kewala, meme dah malu kamu. Kurunan jangan anak nulak lakan me. Gitu kone munyene ibelak. Nah, yeneng gitu jamakan malu kurunan caine nasi. Apang medan malu kurunan caine. Gitu kone pesawat memene. Lantas ibelak nyemakang kone kurunane nasi. Isinina abe magenepan. Nasi ane subo misi be ento lantas pejanga kone di samping kurunane. Lo, bangun lo. Daripada nasi lo, mai madar malu lo. Gitu kone munyene ibelok nanging kurunane tusing kone masih nyak bangun. Makalo-kalo mapapinah kone ibelok. Be, yan kene, hiribani lo Allah yang ida nasi, paling melak jadi kalkalen iyo pesu. Gitu kone ibelok ngerangka sambil langga ngubetang jalanane. Yisubane ibelok pesu, lantas teko kone mionge, ngerasak nasine ento, tur ngamah bene mekejang. Disubane ibelok mecelap, kendal pesan kenahne napukin nasine subo muyak tur bene subo telah. Kadenange kurenane ane nelahang. Ngencolang yang aleh memene. Me, kurenan canggih memedar ya me. Kewala, kurenan canggih sing demen ajak nasi me. Nah, lamun gitu, beduken mo bang kurunan caine? Gitu, kone munyen memene. Lantas ibelok, buwen kone iya nyemakang memen, kurunane be. Disubane kone pejanga, buwen kalaine kurunane. Disubane iya pesu, jak buwen kone teke mionge, ngerasak bene ento. Makalo-kalo, makana-kana kone memene. Nenak ngujang ya mantun canggih sing ten pesu denah. Paling melah jani supaya ia lakal dengokin. Gitu kone memene ngerangka. Lantas dengokine kone mantune mekemetene. Mara mecelap kone memene. Mimi ratu mekesiap kone memene. Napukin ada bangke ane suba berak turbone bengu. Ditu lantas memene ngenggalang ngalih ibelok tur memedeh. Cai belak. Cai mula lengah sajan. Nak ngujang cai ngejang bangke di tengah metene. Buena bone suba bengu. Masaut kone ibelok. Ngujang ku rencang orang me bangke de. Gitu kone ibelok. Mentut, sing tulih cai. Tuh, kudu orang cikurenan subuh berak bangke nentut bone subuh bengu. Lan, paling melah jadi entungan bangke nentut kesemere. Masaut kone ibelok. Me, iya anak subuh mati do, bone bengu mea. Gitu kone berakone ibelok. Lantas masaut kone buen memene. Ngudang cai lengah, ya anak subuh mati, mulo bone bengu, tur maning nyamlete kawak nih. Paling melah, entungan kesemere. Gitu kone munyen memene. Lantas aja kedua ngentungang kone bangkene ento kesemere. Disubane kone suwut, mulih kone aja kedua. Sawireh memene kone manjus, bangu kone bon memene. Ngomong kone lantas ibelok. Meme, ujang bon memene bengu saja di. Bodoh, miriban
kone munyin memene. Puen kone lantas memunyi ibelok. Apa? Mana mene pengusajan? Oleh mula Jani kelentungang meme kesemere. Gitu kone munyine ibelok. Lantas memene paido kone kesemere. Memene ngeleng ke tulung-tulung. Aduh belum. Dandung anga meme. Meme nu hidup. Dandung anga meme. Gitu kone memene nanging tusing kone dingehanga teken ibelok. Memene endung anga kone kesemere. Pamuputne mati kone memene. Disubane kone memene mati, ibelok padidiane kone ngoyong jumahne. Sawireh ia subuh seduk, ngenggalang kone ia kepekan, meli ubi, sele, gatep, muah ane len-lenan. Disubane ia warak, ngenggalang ia mulai neket jumahne. Bengong kone ia pedidian. Disedak ia bengong. Ceklias-klias kone basang ne. Saget ia pesu endut. Brut. Brut. Pret. Brut. Gitu kone munyin entut ne. Turbone bengu pesan. Ada ke kone bone? Apa ni mabu? Ujang cang mabu bengu di. Iribani cang subuh mati ni. Marai cang hidup, Jani subuh mati. Gitu kone ibelok ngerangka sambil lange melaip ke semere tur ngentungang ibane. Pemuput ni mati kone ia ibelok. Gitu nyan upah yen anake tusing demen melaja. Inggih ide dane sarang sami sambunang pisan nutin solahne isu ibelok. Sane belok jak-jakti sekadi wastan ipune sane belok pesan. Ngiring iraga melajahang raga amang denenten sekadi ibelok. Inggih ide dani sarang sami wanta asa punika sane preside aturang titiang reng rahinani sane mangken begerang wadah ingke cukut kangkung mesambal sere ngiring ajagang mesatwa kirang langkung tiang nunas pengampura puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.